ତୁ କଣ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କି ବାପ ଘରୁ ଝିଅ ବିଦା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଝୁମୁରି ଅନାଲ ଝୁମୁରି ଅନା ମତେ ଟିକେ ଅନା ତୋର ଆଖିରେ ଟିକେ ଆଖି ମିଶା ଅନା ଆରେ ଅନଉନୁ ଡର ମାରୁଛି ମୁଁ ବାଘ ନା ବାଲୁ ମୁଁ ତ ପାଇଛି ଅନଉନୁ ତ ଖାଲି ଛାଟିଲୁ ଆଉ ସାରା ବୋଧେ ଛଟା ଖାଇକି ଯାଇଛୁ ଛାଟିକି ଚାଲିଛୁ ଏଇ ଅନା ଝୁମୁରି ଅନା ହଉ ଶୁଣ ବାପ ଘରୁ ଝିଅ ବିଦା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାପ ଘରେ ଝୁମୁରି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ନଥାଏ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଝୁମୁରି ହେଇଛୁ ଚା ମାଗିଲେ ଝୁମୁରି କଫି ଦେବି ଦେବି ବ୍ରଏଲର ମାଗିଲେ ଝୁମୁରି ଦେବି ଦେଶୀ ଦେବି ଝୁମୁରି ଯଦି ତାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତ ଝୁମକା ବଜେଇ ଦେବି ଭାଇ କାହିଁକି ଏସବୁ କରୁଛୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତୁ ଭାଉଜକୁ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ ଝୁମୁରି ସତ କଥା କହିଲେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ହେଇଛୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ଏସବୁ କରିବା ବନ୍ଦ କରେ ତା ନହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିନି ଏଇଟା କ'ଣ ଦୁର୍ଗା ସିଂହ କୃଷ୍ଣ ଧରିକି ବାହାରିବୁ ଅମ୍ବେ ମା ଅମ୍ବେ ମା ଅମ୍ବେ ମା ଅମ୍ବେ ମା ମତେ ତୁ ବସିବୁ ମୁଁ ଏଠି ମରିକି ପଡ଼ିବି ତୁ ଝୁମ କାଟି ରହିବୁ ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଅତି ଆଶା କରିକି ଝୁମୁରି ଏତେ ବାଟରୁ ଆଇଛି ଭାଇ ନିରାଶ କରିବନି ଭାଇର ବଡ଼ ହୃଦୟ ଜାଣିନୁ 10 ଏକର ଜମି ରଖିଛି ଶୁଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ୍ ତିଆରି କର ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରୁ ମୋ ଝୁମୁରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପକୁଡ଼ି ପକୁଡ଼ି ଛାଣି ଆସିଛି ନାଇଁ ଭାଉଜ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବିନି ମୋ ଭାଇ ଅନେକ ସାଥେ ପାଇବ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ କହିଲି ତମ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ମୋ ଝୁମୁରି ଆସୁଛନ୍ତି ଖବର ନଦେଇ फरमाइश ताको झुमका भाउजଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିବି ହେଲେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଗଲା 3 ମିନିଟରେ सेमती खाओ मुझे रील्स करते खाली कोलाब्रेशन करते सब एक्सेप्ट करबा सेमती हां कोटी कोटी टंका बस आपण माने समस्त तो सुनालबी राजार गप निश्चय सुनिथिबे खुदुरकुड़ी विराजमान होला से राजा ईश्वर गोटे बर मागिला ओला ईश्वर मते एमिति गोटे बर दिए मु जहा स्पर्श करबी सब जेमिति सुना हे जाउ आ बर पाइला मात्र प्रथम ता फूल बगीचा स्पर्श करिथिला आ ता हातर स्पर्श बाजी से फूल बगीचा सुनार बगीचा पाल्टी जाइथिला अति स्नेह करथि निज झियो को स्पर्श कला बेले से झियो भी सुनार झियो पाल्टी जाइथिला सोस भितर जेतले से माठिया को स्पर्श करे से माठिया भी सुनार माठिया पाल्टी जाइथिला अच्छा भ्राता आमे गल्प रे कोन सिखिले जा बुझिबो सब सुना हो मनीष बंचिया पई सुना न संपर्क दरकार जोटा कि तो पाके नाही ए बेकु ए तमे कोन मोरी खाली कपड़े को अध किलो सिंदूर दे मते सदबा करि पारिबो संपर्क माने बुझी पारिबो बेकु तमे मते ए बेकु बाबा सागर मते पारि कर बेकु मु हारि जाइछि बेकु मु हारि जाइछि ओए ससुर बोय चिनि सुन हां बोबे कोडु बदे बंदी टाइम दे छु कोन बागला तार प्रश्न दु छु मुखी गइलु तू मुखी गइलु इशारा दे टेंस मुखी को है मुखी गइलु नहीं ये कौन मुखी कौन वाल्मीकि ब्रह्म देखिलो एना कोतला भ्राता आपण ताबे तमे ताबे वाल्मीकि ब्रह्म ताबे सळा तू की भूलो बंदर भांगा भंग पके दी जाइछ ओए तू की बेकार प्रवचन दउछु मु प्रवचन दउछु सो अकाउंट टंका थिले जंगल बाघ से सलाप करिवो साउथ अफ्रीका रो सपासी मो बेडरूम में तमे नागिन नाचियो
ଆଉ ଯଦି ଆଖାମୁଖେ ଟଙ୍କା ନଥିବ ବାପାରେ ତତେ ବାସି ନେବେ କେହି ଛୁକେଇବେନି ଆସୁଛି ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିଦେବି। ଜିନିଷ ବଢିଲା ବଢିଲା ବଢି ଜିନିଷ ବଢିଲା ଟେମ୍ପୋ ବଢିଲା